Confederation of Khasi Jaintia and Garo People, Southwest Khasi Hills, kalakentu yo menteri ketanat puli puthi ba lakmen rumbui ba untuklar halor kajingpen slam bantai pendep ya ka Block Institute of Education and Training hagasnong Sakwang Southwest Khasi Hills District. President ke FKJGP Southwest Khasi Hills ba Kenneth June Nonglan hakador khas kepala IT show menteri ula ong bakajing slam bantai pendep ya ka Block Institute of Education and Training kalapen board ikino hikai benit pintibit no ha ka District Institute of Education and Training kabadan Hanongstone West Khasi Hills ula ong bawat laga Southwest Khasi Hills kalayo ila ka jong ka District House nem arja kharar ke FKJGP Southwest Khasi Hills kalakam bakam shim ladan than kanu ka benta jong ka roi ka par ha ka bai rebat ka puli puthi khamtam e halor ka jingbam don ye ki jaka puli ki bakong san Ulang bakani kelak tak ajur ki samla ki bawan na ki long ying ki beduna ka yok kot. Kelapin duk la ki ben beteng susu ye ki jing puli lapin pau uba nong lan. Ngi penlong ban wane kendu yo minister in charge of education ba rembui hagwe day ban kenika Block Institute of Education Training kabadon hapo district jongi kabadon te sinong Sakwang kabangilia kendu rio disi nadu arpratrik jumnai akos jonusnem ban panjin syai na I bayade bagniga institute ka ba kam syamla function hadu mentaru kadang don rebuilding ke bala sak kongreng ke bala train hadu khasna ka nadu sunem arjar khasan te na kaliang jungi hadin bangiyo bani kendu minister kaniga sngi te ma ila batai syai yangi ba kani kalong ba barok kini ki jongi niga bayat kalong ba kimpat function hangno ru ki bala train namar ba kawan na kaliang jong kandi polisi jong ka sarkar India ba kini ki bayat kim long shu banayu rai na kaliang jong minister lo ai insurance yangi ba hagni sem tayon lej bani keren hapo Delhi hagwede bani ka ayukum no bakan dei man function namar ba na kaliang jong trajakar kil ai gni jaka kam dei ba kidayo jeng siu ba ai gni jaka ban trai ai mon subha na kaliang trajakar kil wane kendu yangi hadin bangi kilayo I ba na kaliang jong seng la simkhia hak bayade bat kenika institute tenakli yang jong misu kemen sibun ni kesengi bangi kandu minister ulwa kren syaya kemad yongi ba wong yangi lada enda wana Delhi so ajubab yangi tiga ka ba mi nang ta kalong ba so pentip yangi nakali yang jong minister kadon kadayan hapo nong stone tingi don kuma pratali khnai teliki blok titang sispa sit Kebasusi kalau menakpo di sik kejongi tang prasit ngiyo. Te kani kajing mentoy kalong ba omtang ya ki nong hikai hari ki samla puli jongi ke bakwa bandrung sika kam hikai ban yo ki training namar mentai ki nong hikai ru ki haban pan ya ki inu certificate ke baki pas la kalong dayat DLED lane MTED kumta ter te kan long kajing du nong samla puli jongi ke badon jengmut bandon sirikam hikai haba kilej san pengut yo tang prasit tikan kadai ka jengdu ka distrik ka jongi kan tina kali yang jongi kalong ba mentak la dega distrik kam de ka blok kala de banuan no kadayat kan namar ba kala dega distrik ka jongi nadu arjar khatar ngila yo le jong ka distrik Bapura tila da kawan kan kadayat kalong ka jing mentoy ki samla puli ki jongi badi kino hikai ki jongi kan